Zdravo prijatelji, danas želim da pričam o prednostima sušenog duda i podelim dva veoma korisna recepta. Naš današnji recept od koristi je kod kožnih oboljenja kao što su ekcem i kožne alergije. Pređimo na pripremu. Prvo uzmite 2 staklene čaše ili staklene tegle. Uzmite i u svaku čašu stavite po 2 kašike suvog duda. U svaku čašu sipajte po 200 ml vrele vode. Kada sipate vrelu vodu preko suvog duda, poklopite čašu i pustite da tako odstoji 20 minuta. U jednu čašu pravit ćemo melem za ekcem i kožne alergije, a u drugoj čaj od suvog duda. Prvi recept. Kada sipate vrelu vodu preko 2 kašike suvog duda, poklopite čašu i pustite da tako odstoji 20 minuta. Nakon 20 minuta, procedite vodu i kapnite 10 kapi nevenovog ulja u proceđeni sok od duda. Zatim, uzmite jedan komad gaze, potopite gazu u ovaj sok, a zatim pritisnete ovu gazu na područja sa ekcemom ili alergijom. Kada primenite ovaj recept na područja sa ekcemom, vidjet ćete mnogo prednosti. Nakon nanošenja gaze, prekrijte je rastegljivim najlonom i sačekajte 1 sat. Nakon 3 nanošenja ovog melema, vidjet ćete da se ekcem i alergijska područja na koži smanjuju, a crvenilo nestaje. Nakon sat vremena, možete isprati područje običnom vodom. Ostatak soka od duda možete čuvati na sobnoj temperaturi i primeniti ga sljedećeg dana. Drugi recept. Uzmite drugu čašu. Procedite vodu u drugu čašu. Ako želite, dudove možete ostaviti unutra ili ih izvaditi na tanjir. Dudove iz čaše možete konzumirati. Pripremljeni čaj od duda treba piti jednom dnevno ujutru na prazan stomak. Čaj od duda je veoma efikasan i zdrav čaj. Čaj od duda je veoma efikasan u čišćenju krvi i jetre i može se piti jednom dnevno. Ovo je jedinstveni blagoslov u čišćenju jetre, bubrega i krvi. Prijatelji, obavezno ga koristite. Nema neželjenih efekata. Ujutru popijte čaj od duda, a uveče navlažite gazu i uradite ovaj tretman. Imam mnogo prijatelja koji ga koriste na ovaj način i vide njegove prednosti. Preporučujem i vama. Vidimo se u novim video snimcima. Pozdrav!